aba batwire baruha igenderere kumanyisa abakuraba ngo eshaaha yoona nabo kutwarwa mu kooti ubwo bari kujya bunubanya igiseruzo bwa omuhingi n'omushubuzi w'ebitoki. This is an intention to sue. Intention to sue nenda kuhababira Isingiro District Local Government Council, nenda kuhababira Chief Administrative Officer ningomba kumanya kakao hamwe na chairman LC5 w'Isingiro District. Kandi na RDC naona amuhandikira na mahokope habinteri ndabimanyeho aho kubanko mujocego. Abantu bagira ngo president akiyaho ecyo bari kweta double taxation ninga okuhora emirundi myingi ngo bitu ekikiro nkikorwa ngo habwo kuba abashubuzi nibahasente Isingiro hamwe na Kampala aho bari kubitwara rero nawe ayija anyigo muhingi. Omusubuzi narga Kampala agure bitoki ashobora kubigura yahika umuhanda asanga road block. Ese President Museveni yaragire ngo zergeho ngo kusiyerizo azikiro bamuyeho umusoro akika Kampala agarika yiho umusoro no kuchonza kwa njini kwereka musente zinizendero mu nshaho z'abantu nk'abantu tizikurinda hizo zikuza kandi cyakandi hariho ne kiba kweta presidential directive President Museveni akaja mutakwenda okureba ekintu cyone kiba kweta road block sahangudo abintu byo kurugo mu byamatungo na nibyo buhingi ebikuzo mu katare kandi bakabiyeho umushoro abo koko umushoro baramenda kuzakugira mu butare. Umuntu na yebitoke Isingiro nkabukanga akubitwara juba usanga yasasura umusoro highway yasasura umusoro mu katare yabyiyanka rugaga kandi yagarika yasasura umusoro haboda akutaho muri South Sudan agarika yasasura umusoro mu katare haguruza usanga omuhingi yafera. Abari kugambwa kuba nibije kuhababirwa tubenzire kurebeka omukamera bitubo bagize ngo bategerize kooti kubeta bakehozaho ngo habwo kuba tubine kiragiro cyo bahenzere. Gashakwa Ruth Nwamanya.